Muingi tauni-ini ya Kabarnet utinetigithia kwirorera thinema ya bure thutha wa muthuri umwe kuburana mbara na mwanake uyu wa ukuru wa miaka 25 uria aramukorereirie makitharia na mutumia wake wa ukuru wa miaka 40 nduka-ini ya wendia wa indo cia thitima. Kuratwika muthuri uyu akoretwo agikuwa mutumia wake ni maganja ya kihiko, na thutha wa gutwiria na kwambika uthuthuria wake aramenye mutumia wake ari ndugu ya wendo na mwanake uyu ate kuri marigu aratwirania namo onginya maringira nduka-ini kuria aramabingurithirie na kubura mwanake uyu, no mutumia wake aruga kagoro ndeithia na kwithara gutigarumia yeri magitukurana. Sasa kama wewe mzee, kama huwezi kazi yote, sasa nani atakufanyia kazi? Utasaidiwa. Vijana ambao sasa tuko kwa kiwanja, ukiamua kupika chapati, pika chapati sehemu yote ikuwe sawa. Usipike sehemu moja ikuwe mzuri, sehemu nyingine mbaya. Unapata mwenye akipika chapati anapika sehemu yote ikuwe mzuri. Sasa utafanya nini? Ona kuri uguo muingi ni umenereirie giko giki, aingi makiuga ciiko ta ici ni citumite gukorwo na wongerereku wa ndigano ibiko-ini. Nyinyi vijana kucheni polepole mrenjo, musikule matawi ya watu. Hii ni hatari sana. Ikipatikana kama ni ukweli, tuna advise vijana wetu kwamba msituvunjie manyumba. Wasee wachane kuandikia wakina mama ya watu kwa WhatsApp au Facebook. Wachana ima damaliza watu. Riu borithi ni maikitie ngono mwanake uyu na muthuri ucio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Mucii wa Ndia wa Muriithi.